Biyag ti tao. Ket ita, sagutan da kayo iti sabali manan apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Hello, Insan Roger. Hello, Insan Jimmy. Kumusta kayo ditan? Kumusta da apong lakay kana apong bakat? Okay kami mo, Insan. Awan dirong mga pagdanagan nyo kada apong. Nasalunat da. Kumusta ti pananganda? Mayat, Insan. Mayat lata ti appetite da mangan. Kita dagiti papaunag da Prutas ken natang tigatangin nyo. Ken tigatas da. Di mo liwayan ti mang pagatas kadakwada, Insan. Wan, Insan. Di ka kadimadanagan. Naawat mo tay pawit me? Uy na. Nairwar ko ni tibang ko, Insan. Ipasyar mo ida, Insan. Ngam kita bantayam ida. Kibinam ida, Jimo. Wan, Insan. Anusam da apong. Agtalaka king ka, Jimo. Iso pinagnaud ka di tabalay. Wan, Insan. Di ka kadimadanagan. Jak bye-bye anda apong, Insan. Agyaman nak no kasta, Insan. Urayim ti awag ti kabsat ko, Ta sigurado ngagpawit mo dayjay iti kwartada apong. Sige, bye, Insan. Okay, Insan. Bye! Jimo! Jimo, apok! Ayan mo! Apay aya. Anya man ti masapol yun aya. Damagak kumalaang no nagpawitan da Roger kan Glory nga insan mo ija abarod. Ay na, awan pay. Sanda ka no masangot agpawait. Tamakumikom da. Apay nga tangay. 2 bulan na sanda nagpawit. Pangusaran nyo iti kwartaya. Jay maintenance ni apong yu alakay. Kantay maintenance ko matan maib-ibosan. Gumatangak taon. Adda kwartam aya, Jimo. Kat istambay ka laang mat. Ay na, ora istambayak lang. At dalata kwartak. Sige, tarumarak. Inak gumatang iti agas yo, kanapong lakay. Anyat kaya jaw? Tayo libre kayo? Kaya jaw ti pansait? Ano burger? Kompormen Jimo. Sige, tayalaan kayo ti saggaysa kayo asyopaw, kaniyapong lakay. Sige nga Rod. Salamat. Lukas ta. Saan pa'y gimbawag nagiti apuko ta, manipod abraw? Saan pa'y lakay? Makumikom na ka no. Apay nga ta. Itaban pa'y. Jakam mo Kaano kay nga umawag na? Jakam mo. Nga, nagpawit na iti kwartata. Saan nga Rod? Di ka makawawat aya. Imbagak lang arudan nga wanti impawit da. Dagulit ka mo talaklakayan. Ay, kunak ano nagpawit na. Tadamat kinatang ni Jimo nga agas kaw. Ay, kwarta na jay inggatang na. Ay, awan ang around. Nabayagan saan ta arimwar bakit? Saan tan nagpaspasyar? Ay, awampay nga rod kwarta. Urayan ta ano kaano ngagpawit dagiti apuko ta. Kaanong tugatangay bakit? Dak nga rod amaw. Amo kaya. Basta urayan ta Maturog taan pitong lakay. Rabeen. Anyat pampanunutem aya. Naisigod na pampanunutag Nga. No apay nagbasay ti pawpawid nagiti apo ko ta. Kadakil kanuma ti suldo na di abraw. Ay, ado siguro ati paggasgastusan da. Saan ba't asigaw akastay?
Dakkel mo ti pawpawit da ide. Jak ammo naumada siguro na. Kas tanga-tanga agpaisaw. Jak nga ron ammo. Kunayon da pa'y nga umawag ide. Apay asaan da sa matingaw awagan. Saan da tanga ta akailaw dagiti apo ko sa bakal. Kailiw datra. Nga makumikum da ka nung arod. Kuna ni Jimo. Ay na, naibaglaki din Tada ni Jimo nga apo ko saan siya. Na ano amang kadwa ka na ta. Iso nga agyaman taken ni Jimo nga apo ko ta. Hello, Insan Glory. Hello, Jimo. Kumusta? Imawag ka din ti kabsat ko? Wan Insan. Nagpauit pa na iti kwarta dabong. Nasayaat nga rod. Inkanto kitaan ti pauit ko No kasta, nagpauit ka Insan? Wan Insan, makamukan. Si kantag budget, ta si kamot ti kadkadwa da apong dita. Wan Insan. Agan anos ka Insan, Sana bale, tabinulan mo't nga agipauit kami iti kwartayo. Agnaad ka laang dita balay. Basta saan mo abaybay ang daapong. Dakkel ti utang tayo na imbag anakam kadakwada. Tadakkel ti na itultulong na kada tayo idi. Insan. Sayang lang amin, tadi mo mo't inlupas ti panagadal mo idi Insan. Ala, napalabas dayayan Insan. Saan tayo nalagipan? Sige nga rod. Basta di mo baybay ang daapong Wen ka de Insan. Di kay madanagan. Ay wan, kasaritak man daapong, Jimo? Ay, kwa, Insan. Awanak iti balay. Adak dito'y kindaan. Makikindaak, ta pagsidag daapong iti naimas. O sige nga rod. Baliwak ton ti umawag. Ulitak Insan, agan anos ka. Wen, Insan. Agyamanak. O sige nga roden. Bye. Bye, Insan Glory. Yak, kaya ta makasarita na daapong. Tapno sigurado. Napintas ti lokasyon to'y nagatang ko adaga. Matakdirak adago sa iti balay ko. Naswertiya ka. Ta nakachambak iti nalakaalote. Masapul ngagbalinak awais. Tapno makabalayak. Lumakaya kon nga mawan pailat balay ka. Iso nga aramatek ti utek ko. Tapno makabalayak. Andat ba sida bakal? Ay, target manon Manay, wala ka target wano saan buguaw. Aganos ta Agyaman ta tadaasin kan bugoong ay paspasida ni Jimo kadata. Awan pa ipawid dagiti apo ko taaya. Ay, awang nga rod, taado ka no ti paggastusan da ko na ni Jimo. Anya, ay, nabayagan akasto di sinsidaan ta. Asin kan bagong latan, di tapay makamirmiryindan. Agaanos ta Imimot sama ta nagiti apo ko sa bakal. Apay ngay asaan datan apaw itan iti igatang ta iti naimas asinata. Apay ngay. Awanay, nagbaliwin da Insan Glory kan Insan Roger, apong. Anya, apay ngay. Ay, sandan ngagpawpawit iti kwarta, apong. Apay nga ta. Wagam man ta kayat ko ang makasarita, Jimaw. Ay, kababay, napong. Makumikom da. Ang mga madisturbok pa ida. Ha? Di kay madanagan, apong. Tasyak, ti gumatang iti agasyo. Pangalaam nga iti kwartam, Jimaw. Ay, kat agrimidyo ka. No kasapulan nga umutangak, tapno da paggatang yo iti agasyo, aramidag. Takasta, ti kinapatagyo kanyak, apong. Hello, Manong Roger. Kumusta? Makaawid ka kadimot laang? Wan Glory,
Sika ngay, Wen manong, makabakasyonak. nasayat nga rod. Tapno agid dan tangag bakasyon natin ko. O sige manong. Ay na, kailiw kong taagawin di Pilipinas. Kailiw kong daapong bakit kan apong lakay. Uray siya karod, Glory. Kailiw kumot na nida. Nabayagan na jak nakasarita ida. Tagkabaw da kanon kuna ni insan Jimo. Katdidan kaya ti makisarita iti cellphone. Wen ka nung arod. Tipayan da ka no ti cellphone. Naimbaglaan nga taad da ti kasinsinta amang tartaripato kadakwada, Glory. Wen nga rod, manong. Santan nga ipakamo ka ni Jimo ti panagawid ta. Tapno masurpresa, manong. Anya pala ti sapulin nyo ya. Mangan kayo mat iti mamitlo iti may sangal daw. Asin, kan bagong lang, di pasidam ka na kamay. Aunla ka din ti sa balay. Uray natang no isaw. Awan tinateng, nangina. Apay nga imo yung kamutin ka na kami, Jimo. Ay agulimag kay man, makareng-reng kayo. Tawagan man daglure kan Roger. Takasarita may, Jimo. Ay awan, nangina ti bayad. Sa awan ti paglod ko. Sandan nga papawait. Yung may na makasarita ay na iti cellphone, Jimo. Ay aganos kayo Awanin, nalipatan da tayon. Di yun namnamain nila. Ta saan da kayo napagananaw. Andiya. Apay ngay. Uray sanda kami napawitan. Basta makasarita mi kumaida. Wen, Jimo. Kailiw medan. Nakalipat da nga rudeng. Di kay ka di makawawat. Kaya't yumanan ti matapais, ha? Ala, pumanaw kayo iti sangwanak. Ingkay iti silidyaw. Tamaistrisak ka na kayo. Awagam nga Roger. Nay ko. Apay at tinapis mo matan ni apog mo abakad nga ay, Jimaw. Ay, May sa kamutalaklakayan. Jimaw. Kas tagayam ti aramidom kada apong Jimo. Api abugpog kawam da apong, Jimo. Ni, simangpet kayo matgayaman. Insan Roger. Insan Glory. Wen, kat nangagmi amin ngayon bagbagam kadakwada. Apukok! Agyabanak tanagawid kayo! Ay na, imbag na singmangpat kayo na po. Apong, kaya't yung tigatas, itimplahan kayo itigatas yaw, ilutuan kayo iti... Ay, ang tanda ka, Jimaw. Itatadan na Roger kin Glory. Saka kundi singpat. Ay na, di yung patpatan na tataw. Plastic na ita. Aging sasingpat lang. When Roger Glory, idinamaw, nasingpat ni Jimaw, ngam idi agbaybayag, rimuaran ti puno nga ugali na, rinukar ti ugali na. Wan, kan pasaray kabilan na kami pa yan. Jakling pagarup amay turod ng aramidan ti kasta kada kayo. Binulan nga agipawit kami iti kwarta kan kwa na. Tapno dalabusbusan nyo. Ngam di na kay matgayam igatgatangan iti naimas at araon. Pulaos, kano asen ti paspasidana ka na kami. Sige, takasarita mi ni Jimo. Apong. Ladingitan mi nga ibaga. Ngam pumanaw kan, Jimo. Insan, sana po no dagiti impulong da apong kada kayo. Imbagam ngagkabaw da apong. Saan mo't gayam? Pumanaw kan, insan. Tamang kita kamin iti sabali ang mga iwan kada apong. Insan? Saan minasingaran dagiti inalam a kwarta? Basta pumanaw kan, Jimo. Pumanaw di pumanaw. Day talaya nga ya. At damot balay ko pagawidak. Wayne! Pumanawak! Nasaya at taimay ka, Jimo Barok. Adda bad news.
Anya bad nyos, tatakordapyo. Ada jay podno nga kindaga iti nagtuunan ti balay mo. Pudno nga kindaga nga. Naluko ka, baraw. Linuko na ka, di naggatangam iti nagtuunan ti balay mo. Ha? Saan na mo't gaya makukuha din lako na kin ka? Anya, isumutla di na may ti papilis ti daga nga. Awanan ba inda jay? Kasano nga roda nita, tata? Papanawin na kakanon ti akin kukwa iti daga, baraw. Agpakpakasyak, Insan Glory, Insan Roger, awan papanak, awan pag naidak, Insan. Pakawalindak ko ma, Insan. Sulnitak tinagkurangak. Maasi kayo kumakanyak. Ikarik. Saanin ang maulit tinaramid ko. Pakawanindak ko ma. Agbalbaliw akon. Insan Glory. Insan Roger. Saan kami matapaidam kat insan? Kan kasinsinda kalata. Iso asike. Mapakawanda ka. Agnaad ka man nanditi balay. Ngam saanan asikat ipangipawitan mi iti kwarta nga allowance da apong. Wen, Insan. Okay lang. Ngam no ulitam manan ti inaramid mo. Amo mo ti mapasamak king ka, Insan. Mapilitan kamin amang idarom king ka. Saanan, Insan? Promise. Agbalbaliw akon. Panagnakakday takada kayo. Insan Glory. Insan Roger. No nasaya at daaramid mo, nasaya at tumet ti pagbanagam. Ngam no dakes ti ganwat mo, dakes tumet ti tungpal mo. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag, ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, agiyaman kami.